Teman-teman, wow, kita kembali berpetualang di tempat banjir. Wow, hai, 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 sini kamu. Wow, oke teman-teman, kamu ini siapa? Wow, Agan, kamu mau mencari ondel-ondel? Dulu, wow, oke teman-teman, kita hitung 1, 2, dan 3. Wow, dia menemukan ondel-ondel. Wow, oke. Wow, dia taruh di situ teman-teman. Wow, kira-kira dia mau ngambil mana lagi nih teman-teman ini? Wow, ternyata di situ banyak ondel-ondel nih. Wow, ini hujan teman-teman ini. Ini banjir. Wow, jangan dilempar dong, kasihan dia teman-teman. Wow, itu ada apa teman-teman itu? Wow, wow, apa itu? Coba dibawa kemari dulu. Wah, ondel-ondel. Wow, ondel-ondelan nyanyi teman-teman. Wow, ambil cepat. Nggak mau tahu, ambil. Wow, ondel-ondelan nyanyi teman-teman ini. Wow, oke, taruh di situ, di tempat yang bukan banjir ya. Wow, oke, di situ taruh. Wow, dibereskan biar rapi. Wow, coba dicari lagi ya. Wow, kira-kira dia mau kemana lagi ya? Wow, wow, itu apa? Coba dibawa kemari teman-teman. Wow, wow, itu botol ditaruh, dirapiin, dekat ondel-ondel. Oke, ditaruh, coba ditaruh. Wow, ditaruh. Wow, disemutin teman-teman. Ondel-ondel disemutin. Ah, ondel-ondel kenapa disemutin teman-teman itu? Wow, oke. Yuk kita cari lagi yuk di sini. Wow, sepertinya di sana ada ondel-ondel teman-teman ini. Oke, coba kita lihat di sana yuk teman-teman ini. Wow, ini air sangat dalam teman-teman ini. Wow, oke teman-teman ini. Wow, kita dapat ondel-ondel teman-teman ini. Wow, ondel-ondel di tempat hujan teman-teman. Wow, oke teman-teman ini. Kita dapat nih teman-teman ini. Wow, ondel-ondel disemutin teman-teman nih. Wow, ondel-ondel disemutin teman-teman ini. Wah, gimana nih teman-teman ini? Ondel-ondel disemutin. Wow, gawat nih teman-teman ini. Ini kenapa bocah ada di sini? Waduh, bahaya ini. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan mana lagi nih teman-teman ini. Wow, ini suasana sangat banjir teman-teman ini. Wow, ini ada ondel-ondel pocong. Wow, ada ondel-ondel pocong warna apa oranye nih teman-teman ini. Kebanjiran juga nih teman-teman ini. Wow, oke teman-teman. Wow, kita dapatkan nih semua nih teman-teman ini. Oke, coba kita lihat di sekelilingnya dulu teman-teman ini. Wow, ini banjir semua teman-teman ini. Wow, oke teman-teman, kita sudahi saja petualang kita hari ini. Jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Oke, goodbye.